U periodu 2008. do 2016. godine sam obavljao dužnost zamenika predsednika opštine. To je verovatno najdinamičniji period razvoja u poslednjih 30-40 godina i mislim da je u redu podsjetiti koji je to bio period i kada je ta razvoj zaustavljen. Zaustavljen je 2016. dolaskom na vlast Srpske napredne stranke u opštinu Zvezdara, a samo ću podsjetiti na najznačajnije stvari koje smo uradili u tom periodu. Rekonstruisan je kompletno sportski centar Olimp, ustanova kulture Vuk Karadžić. Doneto je desetine regulacionih planova koji su osnov za razvoj, pre svega infrastrukturni, na Zvezdari. Rekonstruisan je bulevar u najznačajnijem delu od Vukovog spomenika do Cvetkove pijace. Posebno bih istakao staru školu u Mirjevu koja je posle 120 godina postala svojevrsni centar Mirjevaca. Osnovan je volonterski centar za pomoć starijima i najugroženijima. Opština Zvezdara i administracija je u tom periodu dobila niz nagrada, meni lično je najdraža nagrada Evropskog pokreta za dostupnost i javnost u radu. Prvi put je neka opština donela odluku da budžet stavi na sajt i da mogu građani da ga prate potpuno transparentno. Sve te stvari koje smo uradili u tom periodu nadam se da su dobra garancija i razlog zbog kojih mogu da tražim podršku i na ovim izborima, jer od 2016. do 2020. godine svedoci smo izgradnje jedino desetina i desetina ležećih policajaca i razbuktale divlje gradnje, što ja mislim da nije dobar znak i nije dobra osnova da neko dobije ponovo poverenje i obnovi mandat. Mislim da bi morali zajedno u sinergiji građani i naša lista Ujedinjena demokratska Zvezdara da potražimo rešenje i nastavimo razvoj naše opštine tamo gde je stala 2016. godine.